MeghalayaPost.news. Umentri rang ba kejelau kanrat ke sangma mentak sengi lalit manbu mau nongrim Tei Iaka additional Secretariat kompleks hadagap gre Tura ke Badairu ke Jingphohsniew ke Belak Slem jengki Pait Garo bat Urlong hakini ka kinti ba menta hadian baka sarkar ke amang pisah hadu shispa san pendeu Klur tengka ukanrat ke sangma lo ongru ba kini ka de ke history na benta ke jela bat kamtam gi Pait Garo namar ke ke additional Secretariat kompleks kamdei tang jingtei hendai ke ke testament pan penulong ya ke jing anwat ki Pait ba kamtam man penjan ya ke sarkar si ki Pait ba bat hakte ke singi palat prahajan wat ki Pait ba kila sakhi ya ke singi ke bakrau la sakhi ro hakte ke singi dak jinga dalang speaker Thomas A Sama deputy speaker Timothy Dishira deputy chief minister Masnyo Bhalang Dhar ki menteri sarkar bakanthop yu eti mandal Dr Amprin Lingdo Marquis and Marang Shaklir Warjri rakam I Sangma ba Paul Lingdo ba El Hek coming one emban ba ki MLA na rilom Garo Sedih pa biak rangci riang na nagizan at singi Tura Town aro Garo Hilson ia service shop matnaigi. Boleh kemudian namin tamsat big pa Meghalaya State aro mongsong bate at singi Garo Hilson ia project umang aro yang big pa sal yang big pa sumaina aro yang big pa project na no kapay sol ko ang amatin sina usipa. Why an additional secretariat? Just recently in Shillong, we have laid the foundation stone for our new secretariat in Shillong, valued at 1,100 crores, where a state-of-the-art secretariat will be built, keeping in mind the next 100 years, 200 years of government service. South Garo Hills District ni foundation day tang kulat sigatang pa foundation day ko bizalo mania pingang bangsi kulat siganina district ko matani zaman ba South Garo Hills so DC office tumjatsan MeghalayaPost.news.